Pendiami ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lakasmi. Chef layo ganing complain ng bajong ba kain tadi ba ang sedap bayo ya ka parking kabiday ka bimula bat katuka hajan jang itu iba mandung spo kaya begitu po ayo ke ngite pi ganing parking na do menswa dubon mahagi ba pentut ke ngikran syai kani kurwo bor ka bangin ay sa sarkar mo kani ga last message ka bangan keren ngin ti lada kataka notification bala penmi daga DC baka daga illegal pamla syu bandum kita parking ti ka illegal kam daypat bantray tang jung iba barok hot ti parking ki day illegal kikren nadu kinong syong madan matangi don ki dur ki video bangiring kamtam kinong syong madan ki babun ki digidekhat ti kini ki day nem day ki illegal ti kawai ka mga ngulungo wat ngahapan kren lada don manu-manu besyumuai ke parking ru ngahapan kren kinem sngosi kinem snngomong namar ka jingker ngahapan kren equal kalong baik kat ju mo kaan ke di benong kat ju ti menta kum ka mokhar hiam yang apo mokhar ru bisa lumai parking nga bu khun ikun li school po si Christian Academy ngayang ki ai kena kasnong ko ordar bala ban yang tang sipaw na khatsan minin palat ya katang ban siu bay parking ti mano ba ai ya ka ordar ban lum parking hash nong ni hakilenti jong PWD hak surok to fikiran menta ya kata ka traffic jam mo fikiran menta ya traffic jam hendrai lada kata ka an lada kata ka notification kami ya barok hoj ban penkendia nadu napo mod fran ye kitu kali bayang parking hado uthi gari khana namar ye kitu ai ordar bat ai daka municipal ti kata ka notification ka dei bag sarkar ka dei ban direct kam dei ban direct tangi ka parking jing ba don ayu badi fi menta ka sarkar ban grade ka job kamla ban ai kam ai jam kamla hangtu ki bateri parking menai la thu ni ba ki don san hendrungut ki pendap ye ka yeng ka sem don ki badang samla ki haban ra itu pisaman ka sngi ban thit khaw man miet man si ko bay yeng man pendap ye ka yeng ka sem menta phi supun kata ka notification lem ka jingtip sudap daga jinglengo wan ki pulit man wan ra ikitu gibut no parking bamsya syu ban yang kali menta la arsne mela im janang ni halor kata ngikwa man keren ba ya katu ko bentan nadu nang tus di nang ngila pek ngila thau ngila mi ba kam dei jong ko municipal ro ka dei jong ka area khap sa yo jong ka himamelim anjali nang tu pihak kini kastam sora pihak kastam mo nga belay yang kali pa beli lumay parking ba nang to mano ba ay ordar ki banlo ha timut kata ka mut ka government kami kata ha ka deputy commissioner kami kata ha menang kiran DC ong na time being ha na mata ka puja ari kata ka jing mani pelai iyo ka ban hap khang ka surok ka jing mani pelai iyo ka ban ha ba ndo jaw khasi jong ha ngi na kalyang kasang ngim smutanat ne tingi ai bitang kani ka kurwa kani ka message ka bating mo ya ka government lada ka sarkar ka kwa ban bi samla kinang jot bi samla jungi kinang poi daga barai sya ka bamdai galenti mut ka sarkar kan hab jim sim kijing bakli yakini ki balum parking ngam tip syu sya ikin let kay ga banjay ki ini ba ila da confess mata dak sinto joki yong wat nga don haying ka problem ka ba ba mata na markhun junga haban sumar samar ka jinglut ka paman kasngi ngayo nang ni parking ha menta manu ban ai pada kata manu ban siu pada kata te sano mentangan ong ifi kati ka parking ka ba ba hang tu men syai ba yu khana yangi yong ba kadi ga jaka ka ba pi kitu ki karmator ki badon hang tu men syai hang tu ki pelong illegal ki di drug ki yang men mit nyo prabaji judon syuki kasi bano banyan nang tu ki yang di gibat yang diskuti ki dung ki enjak tu ini ba ada pesan yang ki do light southly ki don ki balik men ski balik ban dejan ban de jing ti men mit ki di drug hang tu te hab ga jing don syuki ka wan ra ka jing la rang ko ra ka kimnut man nei ki kambas neuro namar ba kiladon maki kumay la batay menay wat kidon ki bakalat banlok iskuti ru kini kidon di tang maksim magpisa kisim responsibility ru ki ajing tips ki pulit bigidon ki di drop ki ajing tips ngi kisang balang balong kum tam na henry mentapat pipenmi ya kata ordar nga syuang bay tangan ni kamasya lada pipenmi ya ka notification ya ki parking bigidai illegal barok hot balum ka syong sa isin mokhar waing do ro di banweng nang ta ka balum
nado na po yung syagari kana nang taga ni Katembi Joy upi di Banweng baylong pisa bay parking nang taga ni Kiting Road upi di Banweng nang taga ni Bandung 10 upi long bay parking na po ginig pa ya kataro upi di Banle lada kamlong kumta ngin ay portang stayo ban ngin ay ka complain yin pat lada ka sarkar kamle ye ngin mi ban sa post rock ban protest lada dai ka no tiro kaje kendo jengi phone DC don ha bunkam dan saway nado mastap nga ada pli DC balay mi don definition tang ini ba kajing keren kajungi kolong mangi ai ka message kede katahi baik kaan kadai banlong kumju mdai banlong an sne thabawa namar sne thabawa yiki perjong kekem yidi kiu gingan re ki bahe ki bakam he umjungan ngim kwa baka an bu mi khalia kanong kum sne thabawa dina kalian kajungi ngila keren batki ngila ai de ka ba donrang ba ini try jangan parking badai ban le de man sya man long biang kakam kan telun ban ya sama lada kata kakam ka ba itray kam la suma tala sum tikini nyaw na phangot ki batray hangto ka sarkar ka di ban akam sarkar ki di man great job ka di man ai dengan no kam lem kam tangin protest nin mi bai balai yaki bakiu dor kamar bam jukren ha balai bim ju sham action ni kitu di khar ke ba ju file return ni ka GST ba tin na bibiru ha shidor ki bo kim IGST ka semua hai ka government ka sem action kata balai bim khangi ki illegal ki dukan tim ki ba khar umdan license bim fiklam sem action ni balai ini patde ka kam bi train ni wala kam patde ka kam ka penyap riu kam patde ka kam ka penyap ka judgment riu hari ka dei ba ka kam ka ba iyo man pendap ka yeng ka sem ban ai kam ki kena samna jungi te complain ke wan hangi ka sang ngingi mon se ban mi ishamat lada kata ka puja ka jing mani balai ka kata dang ja ka judgment riu bahaba penduru yang kata kajing mani boleh ni poja laju ni ngi long festival ngi long Christmas ngi ki korol ngile gini ngimju pun wit enu hawa wala ka constitution jo kari India ka keren wa freedom ngi la man jet ka jinge jogi rai tang ka wei lada kata kajing mani boleh jongnu ka kata ka judgment riu jongi ngir ngumla man spek ne man syong klan tim sang din dok additional magistrate uang ban sek persngowi ka kubor dalawan decision tingin up ya kata tamalong inpek ya inpek kalong namlong ada kamlong te wars ngwe tang sitayo tang put kan ni kajing mani blay jongno barokhat di Banweng parke nginai bi complain barokhat daga pimle am tamut kat subapoy mandap aja